Ke o dumedise mmohi wa television ya Lesotho phirimaneng ya letsatsi la kajeno. Re lenaneong lena la rona la tseba ka makala. Lona o tlo tla o le tsamaisetswa ke nna Nokofa Bathe, empa ha ke tsamaye ke le mong. Re na le baeti ba tswang lekaleng lane la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi. Bona re tla go utlwa ditaba tsa bona ka go fella hore na ba re tshwaretse eng kajeno. Haeba re ka hopola Mosotho wa heso, lenaneo lena la rona la tseba ka makala le reretswe ho ruta Mosotho e mong le e mong hore na hantle mmusong mona re ntse re sebetsa jwang. Ke dintho di feng tseo le kala di lebellang ho makala ka ho fapana, makala ana a fumaneha ditereking difeng ebile a sebetsa jwang. Re sa le hona moo re tle re tswele pele ke seo jelle nako o tlo o ikutlwele ditaba tse molemo. Ke a le amohela mme le ntate ebe le ka hlalosetsa Basotho hore na le bomang le tswa kae. Re leboha mme. Nna ka lebitso ke mme Nthabele Naile ke hlaha National Contact Center tlasa lona lefapha lekala lo somo le boletsi. Ke a leboha mme Nokofa le nna ke Tshebeletso John Tumelo Alexander ke tshwara molapo ka hona ka mona ka lefapheng la National Contact Center. Ele moo Basotho ba ka letsetsang hona teng ha ba na le mathata ditletlebo kapa tsona ditholetso tse mabapi le Lesotho National le makala o hlamana le mmuso. Ke a le amohela ntate Tumahole le mme Nthabeleng. Ebe le ka re hlalosetsa hanyanyana la bua le Basotho hore na hantle National Contact Center ke eng? Ke a leboha mme. National Contact Center ke setsi se theilweng ho araba dipotso le ditletlebo tsa Basotho tse ba nang le tsona mabapi le makala a mmuso. Ha ba ka ba fumana ke etse mohlala, haebe a fumana bothata tshebeletsong e itseng ya lekala la mmuso le itseng a ka letsetsa ho rona a hlalosa bothata bono. Hape le makala a mang a ikemetseng a mmuso be ka reng bo LEC, haebe ana le mathata a sa solveng empa ho rona kwana motho o tla ha sa ila etsa methati e meng a hloleha. E mong a ka tla haebe a sena bokgoni ba ho atamela, haebe a tlameha hore a ne a ye lefapheng hangata. Ebe nomoro eo le ka la letsetswang ho yona ke efeng? Nomoro e Mosotho o e fumana dihoreng difeng? Nomoro e re letsetswang ho yona ke 800 1000. Nomoro ena e letsetswa mahala. Ditshebeletso tsa rona di fumaneha ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bone ha fitile ka matsotso 30 mantsibuya. Ke a leboha Mosotho, o ikutlwetse hore na o ka letsetsa nomoro e feng ha o kopana le mathata ditshebeletsong tsa hao tsa letsatsi le letsatsi kapa moo kenang teng o kokota o kopa dithuso teng. Ntate Tumahole, hanyane ebe o ka re jwetsa hore na ke dikatleho di feng tse seng le di fumane ho fihlela ha jwale ka moo ka hare ho contact center? Ga leboha mme Nokofa, setsi sena se thewe ka April 2019 mme ho tloha hona hono ha e sa le setsi sena se sebetsana le mathata le diqholotso tseo Basotho ba kopana le tsona ha ba lebile mafapha kapa makala a mmuso. Mme ho fihlela hana bale re se re kgonne ho araba mathata ohle Basotho ba kopana le ona. Re kgonne ho araba a tafoleng ya rona mme re tshware bo radiphatlalatso ba makala a amehang kapa ona ditsi tse amanang le mmuso ba ameha ebe bona nakong ya matsatsi a mararo ba kgutlela ho ona ka karabo. Mme ho fihlela hana ba se re ka re ya kgola re dinokong tse ka ba 80 e leng 80% ya di-case tse fihlileng tafoleng tsa rona, mme re kgonne ho di rarolla ka katleho, re kgonne ho ba thusa. Ya kgola e nngwe hape eo e leng ka e supang le katleho ho hore re na le tshebetso mmoho kapa re sebedisana mmoho kapa ha monate le bo radiphatlalatso hona makaleng ana a fapaneng. Re kgona hore ka lekaleng ka leng re kgone ho kena ka hara diphatlalatso. Ha diphatlalatso ke yana tla re fumanela hore na seo Mosotho a llang ka sona. Re ketse mohlala haeba ho na le Mosotho a llang ka taba ya ditjhelete tsa hae tse tla be di le lekaleng la health a ketsa mohlala. Re letsa ga diphatlalatso wa health ena ke yana mosebetsi wa hae wa hore a ele fapheng la ditjhelete ebe wa fumana hore na bothata bo kae, ebe ka morao mona ho kgutlela ho yana ga mofa karaba hore na ebe ditaba tsa hae se di ha kae. Ke ngwa dikatleho tse re kgonang ho di etsa hore tshebedisano mmoho eno mofuti pakeng tsa rona le bo radiphatlalatso ba makala a fapaneng ke yona e nngwe. Hape ke kgola katleho e nngwe e re entseng hore hana ba lentse ka le mothating wa hore ba tla National Contact Center e tsebahale hohle diterekeng. National Contact Center e ska se tsebahalang masego mona fela. Mosotho a thabatsa ka mokgotlong qacha a tsebe ka National Contact Center, mme ha vale
re ntse re etsa dintho tsa di-advert television ya naga jalo re tlo tla ga ba le advert e tla bapala mona e tla bapala dikoranteng e tla tla di-radio mme re santsane re shebile taba tsa ditšhelete gona di tla go dumela bang go tloa di-radiong tse fapaneng gore fela National Contact Center e tsebagala mosotho mo le mong ga na le mathata a utlwe fela gore o nka fono ya hae o letsa nomoro ya 800 10 100 jolo ka se ga tlhalositse gore ke mahala e le gona nagala mosotho gore a tsebe a fumane thuso gotlhe ma kopana le bothata pini makala a mmuso hangata re rata ho supa batho ka menwana o utlwe re ntse re le ka leng le itseng ha o sebetswe hantle empa ntate Tuma hole ke ena o qeta hore kgodisa hore ba ntse ba sebetsa hantle le bo radiphatlalatso ba makala e ka re ihlile re ka tisa ka hla dula hona mono re tsebe ho ba mehlala e metle re be re sebeletse le Basotho ka botle le ka dipelo tse nolofetseng re fetela pele ebe ha le soka le kopana le diqholotso kapa diqholotso tse bang di teng ka hare ho National Contact Center ke difeng ka lebohamme diqholotso tsona di teng ka hare ho setsi sena sa rona jwale ka ha se ke hlalositse rona mo reina rona ke mahala nakong e dikolo di kwetsweng kapa bana ba le mahae re fumana mehala e mengata ya bana ba bapallang ke ka e beha ka ho bapalla ho ba o tla utlwa motho ha kena a botsa hore na ke ne ke botsa na ke nomoro ya eng ho fumana bana ba bapalla e nngwe ya diqholotso tse re di fumanang ke ho tswa ho bona Basotho ka kotloloho o tlo fumana hore Basotho ba tla be ba tletleba ka ditaba tse seng tsa nnete kapo tse sa fellang a fumana a re fumane bothata bo itseng lekaleng ha a fumana mohlala ditjhelete tsa hae o fumana hore taba ke hore yena ha latela methati ya neng a tlameha ho latela e le Mosotho ha fana ka ditokomane tsa tlameha ho di fumana ebe ho rona o re fela ha fumana ditjhelete ha re batlisisa taba ga fumana hore bothata ke ba hae e nngwe hape ya diqholotso ke hore ka ha re hlalosa re itse re rarolla mathata a amana le makala a mmuso ba bang ba letsa bana le mathata a ka bang a ba amane le bona e seng a amana le ditaba tsa mmuso fumane hore motho o lebelletse hore re rarolle diqabang tse tabang ka hara malapa kapo ditsha tsa bona tse bona e leng taba e ka hare ba etse ka ya boraro ke kopa ke tshwela hona mona ke thuse mena ile ke gola e nngwe hape ya qholotse nngwe re na le yona hape ke nngwe o tlo fumana hore batho ba lebelletse hore ke ka ba fa karabo hang motho ha letsa o le ka le itseng o lebelletse hore ka nako eno ha letsa call center ebe o fumana karabo hang le gona hona le methati re e latelang jalo ka ha se ke hlalositse hore sebetsa le bo radiphatlalatso re kena ka bo radiphatlalatso makaleng ka tatama re letsetse ga diphatlalatso le yena ha se gore re ka aragolla bothata bono hang le yena o lo ya lefapheng le ikemetseng leo motho a llang ka lona a tsebe o fumana gona bothata bo ka kwana a tla kgutlela hona kwana a tla kgutlela ho yena e le gore karabo re tshepiso ke gore bonyane batho ba mamello wa go matsatsi a marao teng jwang ka bona ka tlabe re khutletse go bona ga ba fa update hore na e se ga le se re le hakae jalo o tlo fumana motho yana ha ke ana fela tsatsing eno bile hore ha le sebetse ke le letse ditse go seng ha ke so fumana karabo hore na karabo ka ke fumana neng of course ga tlameha hore ebe go tla ema bonyane matsatsi a marao tlabe re khutletse go yana hore ka mora matsatsi a marao bonyane tlabe ntse go mofa hore taba ha o se le hakana taba ha o se le tsena e nngwe nka phethelang ka yona e mena ile a thitsitseng ke batla go itobeketsa go go hore Basotho ba ba re fe taba tse leng dinnete ha ba feta ba tse di nnete o tlo go betsa hore o kolota tšhelete e kana ka ha sa lo bile o matha go twa 2019 ga ibe ga enka taba ha ga kokota le ka lo llang ka lona hore o ke pana go kopa hore meno go fa thuso o re ha sa la 2019 a la ka selo sa ha ke sena o tla bothwe ha sa la ka meno go fa ga itse meno go fa tlisa bitsebiso e tsa tlisa di bank details ga ha go tla meno go fa o la ka etsa balo a ga ke lebeletse go ba banditsetse so ha ba ka fa information ena paitseng kana go ena paitse e tlo etsa go le gona ga ba thuse o tlo fumana e mong a re ena tlameha ke batla tsa mohlala ka case la ka kena re ona tlameha be morena e tlameha rightfully ke ena morena ba ha sentse ke tsa dipatiso go fumana ha ona le ma amana le taba tsa hore ka ba morena ha ela hantle tlameha mothati ene paitseng go ga ke motho yona so wa go ana je se le gona e ka reng re se re kena re thusa motho a re file information e foresight go twa statho e nngwe hape hona diqholotso re na le qholotso le ka lena la tsa lehae bathong ba hlokang di-passport ba letsetsa setsing sena sa rona ba hloma e ka ke rona ba ka ba fang di-passport hang kapa ga ba thusa hore re tsebe rona di-passport tsa bona di hakae mme ha re na
dintlha tse felletseng rona re ka thusa fela go tseba gore na ditshebeletso di ntse di tsamaya jwang ba ka hloka eng sebakeng seno ke a lebona Mosotho re ntse re ithuta ka mehla re ithuta nako le nako nna hona tsone hlile ke qeta ho ithuta hore ka matsatsi a mang re na le ho letsetsa batho e se le hore re tla sa kgatello karabo e re hlokang ke ya hang ha re ithuteng ho ba le mamello re ithute hore o tlameha ho batla thuso nako e sa dumela e seng ha nako e se ile e be ke hona o ikutlwang o le tla sa kgatello e nngwe hape batswadi malapeng mo re utlwile hore mme le ntate ba lla ka hore bana ba rona ba bapalla mehaleng ha re ruteng bana ba rona ho sebedisa mehala hantle ka ho nepahala hobane sena se tla re thusa hore setsi sena sa contact center se hole Mosotho e mong le e mong a une molemo ho sona hobane ho sane ngwana ya jwalo o tla letsa athe o tsietsing ebe ke nako e kutlwang e ka ke nako ya bapalang ka yona ha re haheng setsi sena sa rona se hole se re phelele Mosotho e mong le e mong a tla ikotla sefuba ka sona ha re fetela potsong e nngwe ya rona bomme le bontate le bona e ka NCC e ka ntlafatswa jwang hore e phele ha ile hantle NCC ke setsi sa naha e lo ha ke setsi sa naha ke setsi se seholo haholo e lo re re hloka ho ntlafalletswa basebeletsi ba sebeletsang ka ona ka mono ka hara NCC re hloka hore NCC e le National Contact Center e sebetse dihora tse 24 matsatsing a 7 ka letsatsi e lo go tlameha go eketsa moifo ka mono hore nako yohle e ka ba ke bosiu e ka ba ke nako yohle ha o ka hloka ho letsa fela ka kopana le bothata o letse e ka ba ke e tla be accident bosiu ke batla go tshoba le mohlala o re letsetse e ka ba ke tla be le ditlalo e ka be le ditlalo tsa botso wa diphoofolo ka hana tjena sentse le ntho e jeleng city o letse ba jwale hana tjena taba hore re na le moifo o monyenyana re qala ka hore ya bobedi mme re fella hore nya bona ha fitile ka motse 30 so ha o ka ikelletswa go sebeletsi ke yona ntlafatso e nngwe e hlokang ho etsuwa ka hare ho setsi sa National Contact Center e nngwe hape jwalo ka ha sentse re tsholo hore ba tla go tswa ka letsholo hore hohle mo le teng ba Basotho ba ka tsaya ka dikanta tsohle e ka re ka fumana mokgwa hore re ka fumana dikatametso tsa hore re tswe re ya hohle di-medieng re ya hohle di-trekking re ya hohle hore National Contact Center Mosotho mo le mong a etsebe a utlwa hore e hloka ho mo thusa a utlwa ha hloka tlhakisetso fela ka makaleng a mana le mmuso a utlwa hore a ka kgona hore a re letsetse mme ke a leboha ntate Tumahole ka ditaba tsena tse monate tseo qetang hore jwetsa tsona hangata ha re qeta ho sebeletswa o tla fumana motho hore fela tanki o itswela monyako ebe le ka kgothaletsa Basotho ho etsa eng ntlheng eno mme Basotho karolo ya bona ka nnete tjhe ba re sebetsa hantle hona le ba tlisang dikarabo dithoholetso hore ka nnete le ka le itseng ke fumane tshebeletso e mofuthu le lona le nthusitse boemong bo itseng ba bang a kere ha re tlo tseba ha ditjhelete di se di fumanwe o tla ba letsa ga ka nnete ke a leboha taba yane e nepaetse ke lebohile haholo mme re leboha Basotho ba etsang jwalo le ba sokang ba etsa jwalo re kopa ba nne ba etse jwalo hore re tsebe hore re ntse re hata hantle ke dithoholetso di bohlokwa haholo Mosotho wa heso hobane di thusa motho a o sebeletsang ho ikala hore na ebe o ntse a sebetsa jwang ke nahana re utlwile ba itse ha o fihlela ha jwale ba nahana ba fihletse 80% ya ho rarolla mathata ao re kopanang le ona letsatsi le letsatsi ha re tsweleng pele ho letsa re ba kgothatsa re ba jwetsa hore na ebe tshebetso e ba re fileng yona kapo mo ba tswa re batlela dikarabo teng ba tsamaile jwang re a leboha ka ditaba tsena tse monate letsatsing la kajeno empa ke nahana ke na le dipotso tse mmalwanyana tseo le ka la hlalosetsang Basotho ho feta mona hore na hantle contact center e sebetsa jwang ke kopa le ke le phete nomoro yane ya hore na re ka letsetsa kae le hore na le fumane ha di horeng di feng contact center e sebetsa ka hore Mosotho wa re letsetsa o re letsetsa nomoro ya mahala kana nomoro tse pedi fela ka nomoro tse pedi wa di sebedisa bobedi ba tsona ntse di tla kena ka mahala ke nomoro ya 800 800 10 100 800 10 100 e bonolo ha kalo ko le ke nna le bana ba bapalang ho yona ko e bonolo ha kalo 800 10 100 ha o hlokelo ba di ho save ha ba ke sa bon kgono ba ndate moholo ba ne ba letse ba ntse ba hloka di page ya bona ka e save ka phone ya hae ka mono fela
a ngola NCC kapa a ngola contact center kapa a ngola setsi sa ditletlebo fela ka mokgwa ka ngolang ka teng go fela a tla e hopola go itletse bo mo thusa nako tsohle tsa utlwang a hloka gore a ka re letsetsa mme re sebetsa nako go tloa go renya bo go bedi hoseng go fitlela go renya bone ha fitile ka metsotso e 30 ke tsana nako tse go fumana ka tsona ene go dula re fumana ka nako ihlo hana mohlano mo go ene tla la fela ebe ha ya ga ju e dula ya ga ju ba dula ba le available go ba thusa ba bo mphato ka ona ka mono ke a leboha ntate ke le ka utlwa le bua ka hore nenneng re na le ho letsa re tlaleha ditletlebo tse bang ha se tseo le di lebelletseng ya ba ke batla ke ferekana ke mme ke butsimane motseng ha eso ntlo ya tjha na e jwalo yona ke nka e tlaleha ke le kopa hore le tsebise sepolesa go atamela mme e jwalo taba o ka e tlaleha ga tsebisa seponesa e amana le hore o hloka thuso kae mafapheng a mmuso ha e tshwanele ha hore mangwanong kwalletse ka tlung ka mabaka a lona e le hore ka bokgutshwane nomoro yena nka e sebedisa e le mokgosi ebile e le nomoro eo nka letsang ke kopa tlhakisetso ka tlhaloso ya hore na lekala le ke hlokang thuso ho lona le sebetsa jwang go jwalo jwale ka ha re sebetsana le makala ohle a mmuso ha o le mogotlong o hloka ho tseba hore na ke kgola ha o tota o ngodisa kgobo ya hao kwano na o nka methati feng ga ka o fa dikarabo kapa mo re senang dikarabo hang ga o jwetsa hore re kopa hore re tla gotlela ho wena ka mora matsatsi a marago kapa hang ha re ka ra fumana karabo gotlela ho wena hore nka methati e jena o tlo ska wa tloha mogotlong o tlama seo for dipotso tso ke beng go thusitse ka tsona hang ke thathiseletsa hana mono meno go fontsha ha ila hantle hle lo metho na go la tla setsi sena sa National Contact Center ona se thea ka sepheo sa go se gahlametse Basotho Mosotho a se ka utlwa ka o hloka go tloa ha hae ebe wa tsama o lo botsa gona ke methati feng a tlameng go e latela ha tlameng go ngodisa kgwebo ya hae o a re letsetsa gona ke gona ba tla mo etsetsa mosebetsi ona go ga mo batlela ebe le go gutlela go yena ga mo betsa gore o latela methati e itseng e le go wa tla betsa mo fokoleditse ha ya mono o tla ba sa ya a tseba hantle gona o ntho e hlokahalang ke fe like mohlala botho go mantse hlokahalang go tla botho o hloka ntho e itseng ha ba tla me ho ya ho mafasa lo gutla go o tlo passport ha di utsi tsa tseng nena letsetsa National Contact Center tla go botsetsa go gona ditshebetso tse jentse di fana ka mo mme re hleketse di phatlalatso tse amanna ha ka boka kakaretso kana le leqephe la Facebook page mo ba ka latelang teng intse le National Contact Center ha be hona le taba e ama setjhaba kaofela hana tjena ke ya tlogetsa mohlala ha be ho tla bona ho le commissioner e kgethuweng ntse ba pala ka go le ba go tsebisa setjhaba bona commissioner e kgethuweng ya mapolesa ke mang ha be ho le hlwa le kgethya ga ntse re tloetsa tsebiso e tshwanang ha be hona le flu yena ke etse mohlala ona le flu yena e hlaselang setjhaba mme re ga bua bona methati o tlameng o e latele kapo o tlameng o itlhokomela pakeng tsa flu yeno ke fe ntse mosebetsi wa bona hore e be ntse re betse nana le tsa setjhaba tlhakisetso eno hore na e tlameha e sebetse jwang ke nana ke tshwantse ka setsi sena se thetse hore se thusana na Basotho hape se betse se thusana le ka ona ka mmusong ka mona hore se tsebo go fana hore na makala a ntsa performa ba makala ska iteba ona makala itebetseng ya lebala hore a tlameha a thusa setjhaba mme wa utlwa ha re kena go o tsitsinya re hela go pola go tlameha go setsa taba tsa mama eno e etsa go le bosebetsi ka hara makala go kgona go tswela pele ke a leboha ntate o sa buile ka yona eo ya marangrang le fumaneha Facebook fela kapa hona le marangrang a mang hape a o le ikatisitseng hona go fana ka ditshebeletso ha jwale re sa fumanala ho Facebook re le Lesotho National Contact Center le email fela empa re ntse re lokisa mokgwa wa WhatsApp go ba hang jwalo matsatsing a morao tjena batho ba sebedisa WhatsApp ka boholo jwale email ya rona ya contact center ke contact.center@gov.ls hape mme go fa ka tlamela ka hlaka hlalose e hile motho ntse re tlameha a go kahana le gona ka yona mekgwa eno me ga go ka ntse ka tshwara go lekisa WhatsApp di office tsa National Contact Center ha di etelwe ha ona Mosotho a itlisang jwale e be hore ke atla ditlo bone ntokomane tsa ka ke tsena hlekile ha di a thuswe ha o kopa tokomane tseno wa di email ya tla go kopa go email le tsona di tla fihla mme re tla re di sebetse ha ona motho a tlameha go tla ka ga National Contact Center sentana se isa ntho metjhaeno e me ga bo import ga e sebedisa mme ntse re lokisa ye meng e re batlang ho e batlang ye ile e fumane ha bobe ho Mosotho ileng yana eno ya WhatsApp mme ntse re sebetsana le yona mme re tla re lokisa hang ka mora mono fela motho tla etsa ona le nngwe e mone e etsahalang hore hana tjena ha mpona le mena ile mpona hore se etsa National
National Contact Center ha mpana toropong sa to motho a se lena ke na le bothata bo itseng o tlameha o letse jela ka tla ka tsebe go capture taba tsa hao hantle jela ka di ngola hantle ka tla ka tsebe hore ha ka fana ka tsona ga be ka fana ka taba tse hlakileng se jwa ha so kopana le ba bomphata distrate mane ba le e be so re kapo ya ha ke letitse mena le ha letitse e be le na se ke ga tshele nna ke na le bothata bo tshwana e mo le mongwe tlameha a letse ka nomoro ha ene e nngwe hape go thusang go o tlo fumana o letitse ka nomoro ena tsatsing lena o sa mo letitse ka nomoro ena ya re ferekana hobane ha o letitse ka nomoro o tlameha o letse ka nomoro e lengwe ka tla ka tsebo bona taba tsa o tla ka tsebo bona ona o thuswa ke mang ka tla ka tsebo le go gutlara le wena ka nako jo o letse ka nomoro ena tsatsing lena o sane hape o letsa ka nomoro e ntšha re sa tseba gore na re fumana mmelo go fa kae go tla ka tsebo mo fa gore na re fumaneng tabeng tsa ga tsana go kopile gore re mo batlela tsona ke a re bona ke ba le dipotso tse ngata empa ke a kgona nako ke yona e tla go otla jwale le nngwe hape ne hle ke re ke a botsa gore na e hlile le re ha hona mosotho a kenang ofising ya lona ke leza fela nke ke ka tloa hae mola ka rwala dieta ka tla ka mo ka ofising ka tlo le jwetsa gore dipampiri tsa ka ke tseng mme ha e jwalo go ba jwale ka ha re tshware dikarabo ha di go rona di makaleng a mmuso a fapane ha o fihla ka mono ha hona mo re ka ra nka ditokomane tsa hao ga kena marangrang kapa metšhineng go di sebetsa hang ditaba di ntse di sebetswa ke makala a ikemetseng ha di sebetswe ke rona gona re ka re ba gokaganye dipakeng tsa setšhaba le makala fela gore ditaba di rarollwe re sebetsa ka gore o ngolla leqhepe leno la rona la Facebook o ka ngola ka leqhepeng kapa wa etsa molaetsa hona Facebook mono kapa wa letsa nomorong ena ya rona ya mahala ha e tlo tla yo hloka letho taba tsa hao di ka rarolleha o ntse o le hona sebakeng sohle se o leng hona teng ke kopa ke thathiseletse ka hore re itse re khathela basotho di-expense ntho e nngwe le nngwe ya nyolohana batho ba tla go ba fokoletsa go fokoletsa transport wa bala mototla contact center o vitso ka boletsitse mahala ke nana re ska re Airtel bua le rona gona re fumanea nakong tse tsa mosebetsi go tlo le ka go thusa ka nako eno gobana re tla go khathetse di-expense tsa go mo palama ha o go hloka tokomane tsa hao ga tla o betsa go kopa o di romella ka email ga tla o fa re be le kana go mo sa go ina go le nna go fetsa ka nomoro tsa WhatsApp ke ga o kwa email ya o sokodisa a go di romelle WhatsApp nya ka ba di ntse re sebetsa ina WhatsApp ba hana ba lantsa ba go go romelle ka email ke yona ntho re reng go hloka go ba khathela di-expenses tsa go be ba ntse ba tsamaya then ha ba re letsetse ga tla ba thusa ka nako tsohle mohi wa television ya Lesotho ke nahana re fihlile pheletsong ya ditaba tsena tsa rona tse monate tsa letsatsi la kajeno re ya leboha mme Nthabeleng le Ntate Tumahole Mosotho e mong le mong madutseng teng ke tshepa hore o ntse a ikgolela ditaba tse molemo hore na National Contact Center e sebetsa jwang hopola hore ba itse ba fumaneha nomorong ya mahala e leng 800 10 100 ke tlo ipheta hape 800 10-100 ha re hopoleng ho kgalemella bana go bapalla mehaleng e le hore mehala e tla kena ka hare ho setsi sena e tla ebe mehala e nang le ponahaletso e bolelang ditaba tsa nnete e bileng e kopang le dithuso ka nnete o sa patele letho hore o tlo o tsebe ho fumana ditshebeletso tse mofuthu ha ebe bohoko bo monate ka lebitso ke Nokofa Hlabathe ya leboha Boy, boy,